pa kwasi anya mfihye duonu nsi anka wo hwemu ananka mo fa ase ne no no ena ya wo hefo wono so anya mfihye duasa ne ase ya mrantie yi achima yirebi no mo wo ena o madafo bi besram no so ne ne wo mo kwa kwasi no ewo ni wa bromo makwasi na wi wo mo ba wo ma hu de kwate bayra hu ma amana ma kase na nyom koduru achemchea epotam wa de wo motia ni podaw ni pambro mienu ni nyina da ho na foto wa home wankasa woti nana no mo nsia de na koba ne sana branche bi wo hunu bie ye fra no dwomba adu kase bo ne dwom atwetwe nkoma ama de wo hunu ye ne de koso de ho nsam to ye nim lemu won na ba ko ablim itomi yo se okwa kusi no de omne ne ko tumi nyina le call ablim won etum duru ablim won na se na akon de waduru si bana aka mienu no a omo baba tu ayeli eti akwam ana accident ni fi na accident ni fi no na anajo efi bi ntimi nkyere se ida se bridges na omo ye ni bi na moto ko boom ana se car no ka bi ni fi da bi ba e bi ba bo moto ni that ade chi na omo ko hu ye no bi ko fu mu ko hu je omo go ho ma omo phone iwu omo ho a berenti uma na ko pi so na o peke ko no e no kire se ememu ana benya accident anajo ya omo go ho ma omo ni na omo awreho oba Facebook pa na obehwe de koso a munchemu ena dwomba wade ato yanim no etimbrante kwa nim yenu omu mfonyine ena da ho no pa kwase wanya fihye duonu nsia ene ya Hayford wono so wanya fihye duasa na minim sade na ye pa kwase na de na ye Hayford no esanse ba ko waja na num nyin no atene kama no waja ne ponko a chese otum se fine boy ena ba ko so wo chata de kokko a chese na tade na hwanpo ne dem no ya draw bibi atum na okuta ne safo what's it your dem ne hwan ya West Khalifa one dem no wa hwe eti nkwanhya ni si ye no mkoto nwura mu nwura mu no mkoto ye aba die nko anacho aba yenko ye ni aweho yemfiri ho na yenkon